tai mini ko ni ko ki waka ya tu ki tu ko ai starta ko si mau mai me ai kina tolu ko ia ai kau fe au hi mau mai kau fe au hi me he starta ke nau tuku mai ai mita e te au he tolo he tai mini whanau whiwhine I ki au pito e ko mitse ai ko nau tolu e ni ku I he starta he tai mini ko e tai mini te kai au mai tau risi ke kau fe au hi fo o e me ko do ne ko me mai ta ha ko ai bebe ne pe ko ko bebe ka ko kama ko hiti ura ke ni whanau whine I ki au pito ko ne taki mai he tai mini ko e side school pe mo ewa na ma ke he tolo whakao si he tai mini ma ke he tolo whakao si ewa pe mo side school Daga ulaki dia ai 100-meter hurdles ai midget girls. Song na fetong ya hono maru. Puluan ya maru ya. Uti pe mahalo ka ho ni hoko e ke na fetong tong ya lele hi ai puna he tolo mita e. Te pango ka kita ma o hingoa e te mini. He foaki meta. Ko le mali e ki fi mo ko ni ki si no ki la hi me to nga kaurere. Ka ko e mata change in our program for today after the preliminaries for the 100-meter hurdles. We will then proceed to the first medal presentation of this competition, and then our 400 meters will follow after that. Going on to the second heat for 100-meter hurdles, midget girls. Kama ibu mana dol fia tu ke na he apa ko ke he ka ko longa e nga he apa ko ka kina ku to la he na no pada be he ko ex wa ai apa ma no to nga mo to stonga pe fo ki ki nga he apa ko lo to na no pada be me ta ba ka to ke la ha ke ia ka mo me mai be ki he fakka kai ki ha ho ta ha kata ke kau fe au ko ni imu a I he grandstand. Ko tonga actually da tonga hai ko remete hon. I la lo pe ko ni I he. Tu ho no remete la. Me ko ni me atua e fa falang langi. Kita ha mai pe ki mui ka ata track. Hit no wa. Which it goes. Osi mawat. Mau tu ATP mau mai pia mo starta. Os mau ko foi leine valu ko ni treki. He tolo ata. Na tuku mai ulang he tolo na puna mai me ai, na ke mata tatau mai pe. Ewa. Longa ta mai asi ewa me ta faki ko pe foki ki tonga hai pia mo side school kun salo te ne ku ki tomo mai ki moa. Au mai ke he tolo fausi, he tolo wa fausi. Au ke he tolo fausi kun salote. Au mai ke te pi kun salote side school ewa. Ko e lava e a hito no wa puna. Le ka hange pe ko ki le ko i dai ewan. Ki si famanatu ka ko ne fo mai ko ne. Fe au hi ko ni u kai te fema ke kolosia taha I he. Mata lele. Te pi. Te ko finishing line. Pea okufu baba o fe na hiti ko ia kore atu ki he. Kau fe au hi. Mweni ihi ko ni mo fe fononga aki he tafaki track ki e finishing line ke mo kata ki ituma ko ne pape mafana everybody stand at attention. Would like to ask the spectators, the competitors, and those who are walking back and forth in front of the finishing line area, please avoid going there, especially during these preliminaries for the 100-meter hurdles. The preliminaries are short and each heat is fast. So as soon as you hear the gun fire, stay put so that we can get the correct timing of the electronics. Hiti honotolu. E puna honotolu mita teau, midget girls. O te kai ke whanongo ki he tau kau MC ku nau hanga o whahoko mai ai hoko le re mau te ke ia o mo nau pe pā ke nau to.
na ulisi. Ngai be ko ia ko fa ko me ko na polisi ko ka be na nga tonga i ko ia te pai ha honi. Te ka be tua, be molotoni. Te mo fa am ko ke te va ve ngai tu ko ia te au he honi ngai ki pa pare mai ko ka ko pa pala. Ko ia, to ko mai ta mini ko to ko ni ma be na ule mai ko ni. Lia hona. Leini ko ni ke grandstand ni ku va ve au pito ne taki ma ia rere. Tai lulu pe leini loto fika ua hake ki ai. Ka ko ni ko sfala ka pito mai ko lia hona ni ua ku rere mai he ni. Fala ka mai he tolo ua frausi tai mini ulaki mai ke te pi lia hona hoko mai tai lulu fika ua to ki fine mui ko ni mai tonga hai ka fika tolu mai pia lia hona taha ulaki tolu lia hona fika ua atai lulu la ko loto hake to mai pe he tolo frausi ko me pango foke ai ke pe ni sa ko mo meni tipe ko lava pe ko tape va ko he tolo mo to kai ke te lau ho ve o ma mita ni ma fe mita ta fe ni mangeau pa moe nai field events nai whakahoko aneafi Mongos ilo i peka ui kuna Waki wa mo tolu, ko hai ki mo tolu Ke mo teu teu Ki he fourth metali ka tau ki i Vave pe Ko whatonga e tau ki he starter ko whanau 100 meter hurdles Midget girls whanau whewhine be Kataki Heat Uluaki Naka tau whanau tangata Kuna he tolo mita te au midget boys Maka roto hai hi foku asmi he. Wala tangata. Iya, tangata ini ya. Apa kamata ini whanau tangata. Whanau whewhine whakaosi mahalo ini ya. Apa tangata? Dia hona ni buah mai tai bini. Dia hona ni asa ke tonga hai tapa pe ta have. Oh, buah dia hona. Tonga hai tu tur me beria hona. Tonga hai ta to ai wise re ngai ko mama loa. Hike ni mai re ka tonga hai o lunga. Mari abito tu betul me ki tu lu beta mari hana ko ne tak mai he tolong lo tolu de makapa ke tu mai pe ha tolu lo ka tonga hai. Ta hoka te hito noua, una he tolo mita te au ai midget boys. Midget boys hiti honoua. Oke, wabe betul ke fitong ko ya lo dong fai be mo hop step and jump ai senior boys. Ta baki pra ke ya. They get discussed with senior girls. The waktu lau hake ia. Yang ngai tu ko ia ai malai ko ni ai fai discuss mi ta fa ki te lau hake. Ko Chevlin pe ko Sika. Vai da bak ko tonga hake. Hito noa. Midget girl. Na midget. Tau te wa ni hito noa. He tolo mita te au midget boys. Hey, he didn't know what. What the matter go he fo. Pa fana he ta mini na tuk mai he ta mini ko mo mai tu tong hai. I ka me ko ewa. Ko ndo tu mai be. Lia hona ni ko mai ma wa ta mini lia hona. Na to mari mai ta mini mo la mari. Takulau. Lia hona. Yahona Uluaki Takulau. O Takulau ko wa ba tolu le wa ai skula hifikawa. Ai ya ko ya pura mari abito. Ito ko 100 meters hurdles midget boys. I Uluaki tolo. Tau te wa tu hit fika tolo. Dang fa mari be ko no to ko tulal ko skula ni ko o gai. Wala be ko no uma. Uma ne puke pada orang outside ka wala be kono uma ka ya close kula da mini fatoranga yange mari abito foi nere ko ni te au ko ni ai hiti pe whanau tangata i ki aupito ako hiti ua ina toko si o ngai fe au hi nai lava ane afi ma ko whanau i ki tangata i unau hiti na tore wha marbe nima
na fa do mai kamata to foi line tolu mai ki mui mau te pi mau mai pe mo stata aku mai tuku mai yang pe tau ki wa wa ya tu i heni we atele heni ko tonga hai ko hifo pe fogi di side school ya mo tafaki ko ni ke grandstand ni ko tu pe ma ko tolo ke toki pahino pe na tuku mai na o stu ko na nga hit maka ha o dai mini una mai wa ke tolo va ve au pito tuku mai tolo ya ai he tolo ki mo he dai mini tolo ke si ko ki mai toki fi mai to nga ya va ve pito mo tu haka atele len ko loto mari ke loto mala e ka ko tolo ma va au pito au mai ke he tolo fa si au ke te pi dai mini tolo atele to hai mari de mamata ke kita mata lere puna hema puna mata ha ube me mu ha waki pa ka tama al mata ube al hema ka ni ka me tolo hema mata lere ko ni ha au tuku mai dai mini longa pute asi mai ko ya hele ni ko ya tu a tolo ai pe dai mini to tolo pe ni ta ha mave au pito ne tuku mai ya ai lere ki mo ha dai mini yo na ta fa ki pe humwai ai takuilau ka ku kei fala ka batolo o si mava au pito ke tolo fa si fi mari pe ne le tolo atele pe amo side school tolo atele side school boys tuku mai au ha o ke ula ke tolo ta mi tolo pe le mai ko ni dia hona ko tonga hai le ni ko loto vave au pito asia tonga hai tuku mai le ki mo tonga hai dia hona pe to ki hifo au mai ke he tolo fa osi tonga hai au ke te pi uaki uata dia hona o hakalo tolo to hifo ya mai ke te pi he dai minio fika tolo pe ya ko hiti fika uaki a junior girls 100 meters hurdles mau te pi me heni mau mai be mo stata tuku mai na wa o mai ke ula ke tolo na puna mata tau mai pe ilonga pe iloto asi mai loto ya tubo hai fala ka mai mini osi mo au pe mai mini kun sa lote ya pe mo tonga hai na tok fika wa tolo mai ta fa ki loto ka osi ma wa mai ki mo tubo hai ha o ke te pi mini tubo hai kun sa lote ewa tonga hai I hit fikawa ewa junior girls tau te wa ya pango ke fine mo ko ni me tai lulu to ma he tolo faka osi oku ange oku ki toko to pe ai oh my god ana to ki to ko viene to hiti whakaosi a junior girls he tolo mita e te au. Honu ke stata ke hit whakaosi enu. Tuku mai au puna mai hiti whakaosi he tolo ua tolu asi mai tamini loto au pito ia ko ewa osi taki mai ewa vave boria hona he loto marie au ke he tolo whakaosi he taimini puna ewa puna ke boria hona ula ka ewa ua ria hona tolo tonga hai malo ke tau te te watu ai vave pe tuli maria hona ki ka ua kana to mui pe intermediate girls osi mavahe mai pe ki moa ewa ia ai whana kukine loto whakala sene ugia kau tu ki mua koe ni wha ilonga mana ingoa puna mahe tolo asi mai te whakoi ni ki tu a ewa mavahe au pito mai ki mua ewa a fo'ou lia a takuilau pea mo kunsalo te kakosi mavahe au pito ewa ia he tolo ua whakaosi au ke te pia tai mini ewa a fo'ou takuilau o te pia whanongo koe ni Poketo tuku mai toko wha pe hiti ko ni waki puna mata mini kunsalo te hanga tonu moe mata lere laku mai he tolo moe mavahe au pito ama ke he tolo wa whaosi he tolo whaosi osi puna fie maari mai pe kunsalo te waki tupo hai tau wha hau pilo revo mai ua
e tolu atu atu po hai Tau te teo atu ne taimini ki hiti whikaroaki senior girls 100 meters hurdles. Hola i moana tau waka Tonga High School. Kethi Pani Takuilau. Hiti whikaroaki senior girls 100 meters hurdles. Kunsalo te ni hetolo hono fa hokoma Tonga High ye hono mu me kunsalo te va beturi kali hana tamini to betol ga ke osi. Kunsalo te ak malunga Tonga ria hona kunsalo te ak malunga Tonga pe moria hona na to tolo pe a hit go ya. Hiti Honoa Senior Girls. Ko senior girls no ha we dang lo to la be Tonga High no lo puna mai lo to Tonga High kunsalo te tamini hetolo hono fa tamini Tonga High kunsalo te Tonga High kunsalo te. Ha we hetolo no mo muy Tonga High Tupo High School be kunsalo te. Toi kore atu ai pēni ki whakauri o e mea lele ela tahao no fitu uanima. Toi hiti hono Kataki umaki anga ho mea lele, he tau ho mea lele au ia i he awhi anga ke api no fo anga koe ni ka ngā api o teu whaiwa o whia mau ke nau unu me iai. Teu te watu, hiti whika uloaki ai junior boys. Hako he taimini nau lele mai koe ni. Wawe abe te tailo luheni begi ewa hai no tak mai mo ria hona ewa hai tailulu ria hona ewa hihifo tailulu uruaki ria hona ewa tolu a hihifo ko lava ia hiti junior boys ono ma vai nga loti lavenga mali pana full start atere ono ma get set pa pana tamini na haulo hetolo hiti fika ua junior boys toloa tamini toloa Tonga High tailulu atere hahake toloa Tonga High tailulu hahake ewa koristonga set pa pana tamini na hau ulak puna pe ai bakalo tolo koistong toloa akolo tolo dia hona ha mai tolo fasi toloa akolo tolo ha ugetepi akolo tolo apo faria hona nima tu high school be ono atu ai fo. With the driver of L21299, please move your vehicle from its current parking area as you are blocking traffic. Toloa ewa ria hona video loke ai hoko atuen ke hiti honoa puna he tolo mi te piau hongo furu ai intermediate boys. Video loke ia ikunai he mas whakalelu korisiko tupo ia una toni ki he tau hiti honoa ai intermediate hiti honoa ko ai intermediate o ku ai ne humi tu halamaka toloa ko ngai fi awe no to mo ro ko hai sa si tau tai na ewa na ngari waki tau fa hau ki revu amla me finau senior boys long jump, junior girls triple jump, senior girls high jump, open girls high jump, senior girls javelin, senior boys shot put, open boys discus, and open boys pole vault. Second heat, intermediate boys 110 meter hurdles. Na o ke te bi hangena ki whala ka hake am lame finau me atere. Ko ki tika ua tu halamaka me toloa te tamina eua o siau sita ataina.
We now proceed on to the third and final heat for the intermediate boys 110-meter Maria hurdles. butalere to ki mata lere yang ai laku e style ko ia ai he tolo ko ia We'd just like to remind those who are heat honotolu, intermediate boys 110 meters. Sioka tame malolo koristonga ko ovareni tai tu pohai maasi o fahulu mo nga orive aisa ke tu kuafu ria hona leo poa me pare lavenga marie pia mo atu naisa folau toloa ko ni unau tuku mahe taimini mata lere inau tuku mahe loke toloa taimini au mai ku ilong apu te asi loto tu pohai ovareni tai me tu pohai ovareni tai me tu pohai ria hona pe ko aisa ke tu kuafu fika ua mai hetai mini nau wa mai ke hetolo whakao si hetai mini kei taki mai pe hetai mini ko tu pouhai ria hona lavenga maari au tuku mai hetai mini ha uwe ula ke hetolo na puna mai tolo ane uvave au pito ne asimai ana sifa pone mei tolo kari una tuku whakataha mai pe si whapone nia mei tolo si mawahe au pito mai tai mini au mai ke he tolo whakao si au ke te pi tolo atere ewa. And that was the first heat of the senior boys 110-meter hurdles. Tuku mai Heat senior boys 110-meter hurdles. Matatau apo ni hele ni ko tua satin balahame oski tomo mai ki mua kau nau mata tatau mai pe satin balahame apo ko tailulu ko Paula to ia na mai ke te vitamini Paula to ia tailulu apo lavenga mari Maria puto lere ko ni nau mi mata tatau mai pe toki tomo mai pe ke te pi Paula to ia me tailulu satin balahame apo ika ua pe Samuel final lavenga mari fika tolu tuku mai tai mini nau hau ko ni toko nima ange ko nau lave ko ki ai ko toloa ni ko si asi mai ta ko tu pita vi me toloa ulaki to toloa pe ta ha ko wakapuna pita vi toloa wakapuna toloa kon nau pe nau ulaki ua mai tai mini toki tolu mai la kul me ewa Maria pito ai lere mai ko ni pita vi toloa kau fe au ko ni mita fangi au ostodon ke mo i he marshalling i he taimini tuku mai nau lere mai mata tatau mo pe si vave apu te asa se si fapone ia me toloa se si fapone me toloa itu ape rei ni tu a ko te vita final Bei atere, so si fapone toloa te vita final atere. Au mai ke tolo fasi. Na ke te pita mini na mata tatau tu pe. Tato ki tolo ta ria hona ia. Ako so ilere ko te vita final. Te mo so si fapone. Ki fanga ta ke vete at me hel sa ke. Maka i ko ia ko. Atere. Open boys, 110 meters. Final heat for the open boys, 110-meter hurdles. Patongai nge kau mak metali, ko tau fuak metali whahokoe osi ai event ko e ni. Fie mau ke mo whao fiofi mai, ke pua i kuna kai fuak e ngai metali. O ni lau tuku mai tai mini. Ko fa pe no le ko ni va ve puta sa lia hona wate soni pare me lia hona e foki la venga marie kia fa poi. Ka ko lia hona ni ko si ma va he mai ki mo tai mini. Tau mai ki he tolo fa si. Tau mai ki te pi lia hona la venga marie atere. Ko la va ia preliminary ai puna he tolo mita te au hongo fulu te tau ho patu le pare lia hona. Fuaki o ngahi metali. Lans fa poi la venga mari. O tongi loto malae. Ai ni ihi na e ui atu ane nai. Oe la vai e tau he tolo. Kai he mau wakai atu. Ai ko tu ko he tai mini he anga ko ia e fotu tu ko e tau polo kalama. Ki ai ke aha ni ihi kunau. Te tau fok metali he tai mini.